Okay, ndasuhuza buri muntu wese umutse kuri channel yitwa Kanyagiye TV, ndamusaba gukora subscribe, like, comment and share. Ndagusabye ngo nimba ukunze ino video cyangwa ukaba ukunze ino video, ndagusabye ngo nukore subscribe. Tukaba tugiye kurebera hamwe application zagufasha kweditinga video. Nizo application tugiye kurebera hamwe. Tugiye kureba application zagufasha kweditinga video. Uraza ujya hano muri searchingemo iyi, dusearchemo video editor. Tuyisachingamo muri yangana tunanditsemo nabi. Tugusachinge video editor. Dore ngizi harimo izitwa Viva video editor, thumbnail mark. Ingi ushobora kuyifashisha gukora ama thumbnail kuri YouTube. Ingi ugufasha gukora ama thumbnail kuri YouTube, abafite account za YouTube. Izi ni application zigufasha gukora video. Yani yitwa video editor make Android vid. Anga harimo yitwa video editor make InShot, video make, YourCut, video editor make, video editor InShot, Virimigo. Kubona ko zino application ni nziza kandi zifitwe n'abantu muri telefone. Nkino video editor make, video cook, zifitwemo na miliyoni 100 muri telefone z'abantu. Iyi ngiyi yitwa CapCut video editor. Ino ni application nziza cyane, imaze kudownloadingwa abantu biliyoni 1. Iyi ngiyi yitwa Vin video editor, nayo ni application nziza wakwitira muri telefone yawe. Izi app zose tuzagenda tuzirebera hamwe, tureba n'uburyo zigenda zikora, n'utuntu zigenda zigiye gute zikora. Iyi ngiyi yitwa video editor maker, video show, Canva, Filmora, all video editor, KeyMaster video editor, all video editor, all video editor, Shortcut, or video maker editor, Movie Fix Direct, Filmomac, Pro Movie Market, CapCut, Vita Editor. Izi application nziza cyane rwose, nagushishikariza kujya uzidownloadinga zikajya muri telefone yawe. Zino application tuzagenda tuzigira hamwe. Application nagusaba gushyira muri telefone yawe ni iyi ngiyi yitwa, niyo application nanjye nkoresha muri video zanjye zose editinga. Niyo application nkoresha yitwa InShot. Ngiye hano uri kuyibona. InShot imaze kudownloadwa n'abantu. Tujya amakuru kuri InShot. Imaze kudownloadwa na miliyoni 500. Kumva ko hari abantu benshi. Miliyoni 500 kandi editinga video neza cyane, kuko nanjye niyo nkoresha mu video yose nkora. Niyo nifashisha kubona ko yakunzwe n'abantu bagendaga bayinyenyeri 5. Murabibona neza cyane. InShot nayo yarakunzwe. Iyi wahitamo ni yitwa CapCut. Niyo application nziza cyane, maze kudownloadingwa na biliyoni. Ni application nayo ni nziza. Rero ndabashimiye kuba mwankurikiranye, ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Ubutanzagaruka nza tureba ku bintu byinshi bya InShot, ariko hari video nakoze za InShot, mushaka kuzireba murebe muri comment cyangwa muri description. Murakoze cyane, Imana ibahe.